Dua kali maju, dua kali mundur. Titanan sangka mo hindi, maabaw pang adenlan pangaleon. Oh,
Maila si pulong magori-gori tang mati. Pasar sino ka dito? Yan nat may matino ka mo taruon. Mamali tu penang kiuni sunglat banami. Dan mabugi ang kiang kapapudian. Pensiong anangki benteng pensirero gangki. Engka. Benconganan matotoki maariri pe atami. Mana tu kadang miki koe nantang pade. Ki po
tipo ana di nei no ko si ribendan ti rubamu kan. Karamelo tu. Mandar. Nala mitira tu penunya te mitden ku te mitira te. Ya, gelong. Gelong. Dia mau betul gelong malolo. Yo, gelong, gelong. Oh, jelong mo. Mandar kumar. Stay. Mandar kumar. Gelong ni. Apa kaya? Malolo na malay. Tak ada korang kita. Di payap pa. Tak ada korang kita. Mandar kumar. Apa sih do maroron? Yo. Kasih jawab tak? Lam kuntang ah. Mandar kumar. Berarti nak ni mereka. Pasti dem. Pasti dem pakai tu je. Dulu kutam. Siapa? Siapa itu? Apa ya? Di petan. Kan nama najo santai. Biar kata. Sendiri dah. Lada besar ada. Yo, tocok mo. Gelong. Kengki wa ine to duri kengki dodo to endekan. Wah. Diri le, jangan. Manurara un kompong ponto bulan. Sendiri buntu dan bore karita nete.
Tapi saya dulu sama. Boleh. Depende ba ini? Tumangin mo tayo. Oh, itu pwede pa yan. Oh. Guri-guri tama dito eh. Mura pa yan, oh. Oh. Tama. Tama ini Lama pandai. Sana gelo. Ini. Kung tayo katok kung isa. Hindi pares. Hindi pa eh. Lipat yang depan. Menghirup bisa. Lu bisa bilolo. Nah, ya, tos. Wah, mantap. Minum. Tidak boleh mabuk. Nah, tidak akan mabuk itu. Hah? Oh, tidak tahu. Tanya ke orang-orang sana. Nah. Iya. Air mana nanti? Iya, sa mamang kami mangiyo. Oh, Romo ya. Mami mo to na. Iya. Mami ko. Betul mas, jadi ah. Biaya palit ini. Kalau minta si mantu. Ira bira oh, mereka na sabir na rugian ke. Na susya cewek teh. Mitau kada kita melota teh. Pandai lah, masa Sprite na iru. Karena bir. Bersiswa lah. Oh di siar kapal tahan sama shooting ah. Oh, dia mu ya. Oh, oke. Jadi ya to orang sebelah to. Langsung dulu komentar to lalu to to. Lalu Bisa juga ada yang nonton. Ya bisa. Pirang-pirang betul na udah lihat na nanidero lah. Udah ya na nanidero.
Oh, nalopit markita apa? Boleh tuh ya. Lebih sewa kamu. Mereka, nah. Siap turun lama dero pa tak pernah. Tak apa ada tuh itu kuburan dulu lawan adalah kita tuh kan nah. Iya. Juga kita mau dero pa. Ya, kiri. Iluli. Numbar kamam itu birna tuh. Ya. Iya. Oh, nalo mati mo eh. Mati mo ya. Hati mo lampun na. Hey, po mira. Dero Miki. Malpadero jo. Kutolyo mate. Data tampil kilalay. Jampirat ta sepakati na tatuno 20. Solatero. Na tetelima de na indem kita posare ikutedong sementara luka. Tunubay, talon nalay te sampai ito tongkonan. Jadi usahakan kita madai rampo. Sawa bisa duka mi kayo banon ta bisa mi kisi kamboron sa demo HP. Tamale mo. Jadi di parampol ako kita sa lanasan, usahakan na tepat waktu. Sabayate sukilalang tarampak ka, pero ka panagan na. Suketa lo, kurang apa? Ampa donindo ko, tayo bang apa? Dendo ka pa to kekurangan yang paling fatal lo boko, way. Oh. Dahil mga makisi pagkilala nina, kumaya to tangki nina, lasenes si Bongi. Malay mo kutsa lo, kosong na sa tupiber. Na, apa mula tabake na naso, kita tuway. Yata nila si pagkilala niya, sa teki kuma, o yan tanggung jawab ito. Kita nasa patondokan tanggung jawab dan umat.
Jadi aku jalan ke reke pibere toilet totemo. Wah, nah bagaimana caranya sabak? Mela abgidu kami mana sudah may ibu-ibu. Oh, budak lupa tungalan na jama ibu-ibu lo. Kaya panapyo mo bale na kidan ni bale. Dan singa-singa na. Jadi takaringan ni banga mo kaleta solanasan. Ta madaday saya. Ta cek itu apa tuh. Oh kurang-kurang. Saya nama siya kata kami talawa susi teh ada pakai-pakai mai. Termasuk te proses lo may tongkon na mentaman dete. Pasti dengki itu memberikan arahan-arahan lo kuma olain deh kita dulu tuh misalnya pastor atau yang lain-lain. Nah, sehingga nanti nama sulian nih. Yan na langsung lo may sulo masuk daw. Jadi yan na din pastor rampo ya tanakan di kopi lo dulu. Na menghirup kopi. Nah, pengkilala itu kamu tumatuan ki itu atau bayi ini lo ya tak saja kopi lo atau tongkonan. Termasuk kedeni air pit tapi alang lo na deni itu lan niru woi. Jadi lah si pakilala bangan iki iya. Yan na misa ada tahun pikirkan kumaya te woi sehingga lo kita dedek-dedek lo ulurin atau kiber nah sama sekali tidak ada air. Oh. Jadi kesulitan te ibu-ibu lalu masih yang TTW na pakai anasu. Lah si pakilala gitu. Baik koden ni kita anu lah si pakilala gitu. Bayagi mo to aku pekara. Kailangan belum bunyi kena. Woi don minggu kebaya kalau orang mau jalan kena tinggal di pelaku ya tinggal di padukui kayu aku. Kayak siap nakan. Itu kita tinggal di pokoknya besok sekarang. Ini siap dia Bisa nih pas lagi tuh enggak harusnya besok punya orang kenal udah stick udah ada nih kualitas dari penting
Malaki matok. Sama hukum serai ya? Yan nila Madero te Tomangura ko Madero mo kami. Oh. Kaba bukan mo kilengki na ko na Madero kanina. Oh. Dibendo kay kesempatan kay ni Tomangura. Ah. Tama mo kami kaya may mga tongan ni. May Madero. Oh iyo. Biasa isipin mo sa pianalan. Oh, Madero mo kami. Oh. Barato musik na. Sa sumadu kami pinan natin ito mangura. Iyo. Tama mo kami na kami ano oh ay kamura ay yaman kan nama nasa ni ang halo na may mga kaloliloni na Bertambah sama kamu, ini dapat dah.
dana pertama nun itu.
Biarku terpesona. Maksud sih, saja. Kasi siya yun, natatik kita deh. Ini kena.
Bisa suku. Ya kasih kesempatan 10 menit lagi kita berhenti. Terima kasih.
saudaraku, mungkin kita akan akhiri pada malam ini. Terima kasih sudah memeriahkan malam ini. Karena besok pagi-pagi atau subuh-subuh kita akan bangun cepat untuk melaksanakan segala kegiatan. Jadi untuk sekarang ini mohon maaf jika kami akan mengakhiri secepatnya. Terima kasih dan selamat malam. Hey!